Općina je dala jako puno doprinosa u pobjedi nad Hitlerovim snagama i nad talijanskom vojskom, fašističkom vojskom. Najveće žrtve u stvari bivša Jugoslavija podnijela na ovim prostorima, i materijalne i ljudske. Sve se to nekako bagateliše, gura se u drugi plan. Jedno strateške pogreške, zato što misli da to daje neki legitimitet komunistima, socijalizmu, možda čak i strankama sad koje baštine tu vrstu tradicije. Ne, to je jednostavno istorija ovih naroda iz koje mi trebamo da izvučemo određene pouke. A pouke su da uvijek postoje snage koje bi nas, da se tako izrazim, ratom pojele za doručak, koje bi nas i kao ljude uništile, koje bi oduzele našu teritoriju, koje bi nama rado vladali. 1941. godine je to bila jedna vrsta fašizma, 1992. godine je to bila druga vrsta fašizma. Čak još sofisticiranija, još opasnija, zato što je komšinska, što je s ovih terena. Nikad vas ne može uništiti toliko onaj koji vas ne poznaje kao onaj koji je tu s vama zajedno iz iste tepsije jeo. U tom smislu mi iz daleke istorije možemo te pouke da prenesemo na blisku istoriju i da izvučemo zaključke za budućnost koja nam se može također ponoviti, jer ovaj svijet je postao đavolski. Samo je pitanje godine ili decenije u kojoj će doći do nekih novih velikih sukoba, a oni obično ovaj dio Vitrovitog Balkana ne imaju